نوفل الحمادی جلیستا النهضه به 21 دنگن اندام جواتا پارێزگاها نینەوە هاتە هەڵبژارتن وەک پارێزگارê نینەوە. Divan hilbijartinan da 37 endamên civata parêzgeha neynewe ji sercemê 39 endaman dengên xuda bûn. Êk endamî ji dengê xwe da û endamekê dî jî berhev nebibû. Ji sercemê 14 kandîdet postên parêzgarî jî tinê 5 kandîda hevrekî servî postê kir û nehêdî xwe vekeşan. شوێکی زەڵال ئەف پرۆسەیە پرایڤەت چوو چوو شێوەیەکی ئاشکرا بوو هەوە هەمیاژی دیت ئەم پیرۆزباهی پارێزگاری نیتکەین بە ڕێز نەوفەل ئیڤیتکەنجی تەنسیقەکە ڕێکوپێک هەبیتت گەل ئەنجومەنی و کاریمەی سەرەکی ئەو بیت چاوە میسلی ڕزگار بکەنج دەستی داعش و هەر وەسەد چاوە ئەم خەلکی خۆی نازحیە پارێزگەهێ خودی دەرکەڤین و خزمەت دەوام بکەین. Parêzgarê helbijartiyê neynewe jî aşkira kir ku destpêkên karê wî di azadkirina parêzgeha neynewe bît û giringîdan bi aweran û cêbecêkirina bernameyê çaksaziyê yê ku Serokê Hikûmeta Iraqê ragihandî. المشروع احنا تناقشنا به مع اخواننا وشركائنا ونؤكد شراكتنا ما مناقشه سر برنامه خو کریت گل حوال و هفکارن خو دیسان ام هفکاریا خود پات کین جبوی هر هاری کاریکی لیا گرنگل دفمه آزادکرنا پارێزگەها نیناوایە و خزمەتکردن و گرنگیدان ئاواریان ئەو ژی ژدەینا ناخیڤەت و پەیداکردنا پێتڤیەم ساڵڤەچووی ئۆزاڕۆیان و دانانا بنگەهên ساخلەمی di nav kempan da. Serokê lîsta biratî û pêkvejiyanê civata parêzgeha neynewe da jî aşkira kir. Pêdiviya parêzgarê helbijartiyê neynewe hemûhengiyê gel Herêma Kurdistanê biket ji ber ku piraniya welatiyên vê parêzgehê awerey Herêma Kurdistanê bûyne. Ew murşehê hatiye destnîşankirin jî ew jî her endamê encûmen bûn. Ev 2 sal û tiştek il karê encûmen de bû. Lazim ew dersekê ji xwe re bigire ji feşela êberî xwe innehu ew necahetê bîne. Çawa bike heta necahetê li karê xwe de bîne. Çavare têtekirin piştî mehekadî parêzgarê helbijartiyê neynewe dest bi karê xwe biket. Piştî ku civata wezîrên Iraqê îmzayê serpostê wî bikin. Bêwarhilmî ên artî Nahya Elqoş.